meiling BBQ charcoal briquette siam dan le hman dan tlang puite hilo thlir hawela meihawl hi herdip vekin hian mixera binders te hardener te nen chopol thin ania chutia mixera kan chopol sa chu la chuak le in khol thana amul thana kan la chung le a meihawl siam na khol chuan ton som pahnih vela rita lo pressin hian meihawl chang thatak aron chuak thei thin ni hetia meihawl kan siam chhuah sa hi abal meilo nan rangwa chunga te phawin ni sa kar khat vel phawro na hungal mang thina heng meihawl te hi aro huin sa hemhmin na na thal chhuah le thin ania in heng mai ba ka hian fura thomhmor tur ve nan le twitch rim chia ti re nan te a man thin ani tlang pui bok ani hei hi chimney starter ni in sap hoina an man war em angkha ania lai huna mani ngan siam chop ve nok noka achunga hian meihawl da lutin an hnuai lam hemi space oma hian le kha chiata da in kan hala ti khan meihawl kha alo kang khai ta thrin ani chimney starter nei lo tan po le kha te timomin emo le kha khong te kan hala chumi chunga chuan meihawl kha kan da aling aroin man kai ta mai thrin ani chimney starter a kan hal kam to hu chu sa hemna grilla kan da lut le a celsius degree zanga somni chuang lai ni in asat dan ngai ringin dar kar nga velas awam theni khu nei lawa rim chia anei lawa meihawl pa ngai te anga chembam ve reng le zu hol lin ve reng angai lo wang hian restaurant chunga table barbecue tan po an mangla sem ema meihawl pa ngai anga wam por hloya re le duk kan tiang te ha om lo wangin asa hemhmin hi atui bik em ani H&A Mart lutlang leitan Mom's Food Bongkon ST Mart ramhun not le KV Mart chal maria te leitur om renga azwar song du tan number kan tala la hen biak thei reng kan ni e